Youth Festival Nui ke last ode. Itum sami nondang bomayo. Dak adim na ke tipu Karbi Anglong taruh langsung. Langsung lihat boleh onon along sate depo jerpo romansi mana nang idun nuwe ke langsung dak Karbi risunin so rong aja bang ke non mars ini tarik polo nuwe kelas lo oh jerpo nang tum kuna tum jong tak bang anjang langsung bang indah anjang langsung lo kedi mana pen tetong ke anjang langsung lo penjo participant itu mana kacetong di Jerpo lalu ke pro sangho angkong pro kenapa no Jerpo nangilan non kamu kampen mana itu kacetong ibu hari ding olo adi masih mana la Karbi Youth Festival hole mana cetong nang polo nuwe bang cetong lo ini ngarong pegang lo non mana dolang kacetong ini adi mana dak non tarlang solong ane itu nang lihat lo Kasi dak mana nampak lang membawa video bang keceng menkejut sampai na tumang lang membawa Seklo la pe mane tarik lela kaputa me mane ke mane muni na dun dun pek dami dun sudah dak penting la kaisa penting di dak dola dak kami mane muni tum nang itu dum pek neng arong lo di kami mane dak betul nong itu nong kami lu yo mune do pekan kami mane adim bang siasa penting jatuh Bangke dak aku something di garden pen aku kawan ke baru bobol asunan mane arlo hedi bai masin mana mana non akhir mana li bodoh lo yo belum dapat asino weke dak Karbi Youth Festival Karbi risunin so rong aja bang ke novelas lo masih di masih mana nang itu nong itu untuk kan Tapi lah pun ini gitu lah klub kamar lo yo Nuwe ke las lo dak Karbi ruso nimso rong aja bang ke beneng lah bukan teni tu ane kan bang ke le buneng le thot lah bukan teni three ane kan ke bang lah Karbi Youth Festival tamena tum tame unan ben bang itu mana nang citong dun ikha alo sini lista me mana excited began lo ate nengkani segmen la Karbi risunin so rong aje bang ke anengkan lang bi pusita me nengkani si ben ipong wet la si la son hut nang aje tong ondong
nangili don thek bangge nilisa me mane neng arong pekan lo